kohereza kuri message ko nimero za internet hano. Yego. Ya gusenga. Umuryango usenga navutse nsanga mu masenga nkuriya mu rusengero mu Sunday school mu mukuru wa korale ngenda nyiyobora mukuru w'ivyumba bitandukanye mukuru w'amatsinda yo mu rusengero bagenda akurikirana uko abakristo bagenda bakomeza gukorera Imana n'inyuma y'urusengero. Rero ibyo bintu nibyo byankurikiranye ndakura mbese buri gihe nama numva nsabwe gusenga ariko urazi ko gusenga kujana no kugororoka kandi n'ijambo ry'Imana yavuga ngo musenge ubudasiba dushaka no mu muhanda ugasanga je ndi kwisengera abantu benshi bahora banseka ariko nabisi ngo ngenda ndivugisha ariko iyo ntari kuri telefone iyo ntari kumwe n'umuntu kugenda mu muhanda iyo mba mbona ndumwe mba ngomba gusenga. Rero abantu benshi bakunda kubyitiranya ngo ngenda ndivugisha ngo ngenda ndikoresha inama ariko kuba rugira ngo nsabane n'Imana kuko Imana ntabwo ugomba gusabana nayo ari uko wenda uri mu rusengero gusa no mu kibano muri society muri quartier ahantu hose ugomba gusabana n'Imana. Amen. Hari gihe nyene usanga ndi gutekereza wenda ko ndi mu rusengero niyo mpamvu ngenda ivanga ariko nakiriya gihe duhura nari mvuye gusenga tugira amarouange kuwa kabiri no kuwa kane kuwa gatandatu turumva tuba turi muri korale ni gutegura hanyuma ku cyumweru tugasenga kandi ku cyumweru usanga nsenga misa ya mbere ya kabiri niya nimugoroba kugira ngo mfashe abakristo bakizamuka kandi nanje nkomeze kubana n'Imana. So rero